بسم الله الرحمن الرحيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Si Pasuno subjecten si Ella ومعن إنهم يعني الفقه وبش نهات وقت من سئنجة يعني pag istijmarin pagpupuin ubos na sampai may pangadatan paasip dalam siya paluwas lukbang kyo nunay hajat no dalam si may deserto atau dalam bulangan sudah kyo sa inyo ko di maharap kiblat di kyo maharap kiblat dugay sa tayo tanong so ko ito palinda kita tuju babun najasa o kayfiyatu tathhiriha. Ini gawang, penggunaan in bab ini gawang. In kalamian ubus wa kayfiyatu tathhiriha. Duk bangsa ini bangsa ini. Dumain sine agama Hindu ini ada yang pengajian yang pasalan malam ini. Kata orang lain aja, bangi aru ganten ni. Saya sagi. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat haji amat. Ini amat Islam orang kita ni angkan inurungan kita biwe ni. Si kemon hibal tadi, si kemon usaha tadi asal masih ni pengajian. Bang tatuhut doyuan si pamandu Rasul sallallahu alaihi wasallam masih kanian magpahala bisan ko ina sa pagdelo lay bisan ko pasok mo dalam CR upain ini ko ni manan lemmi upain tayen masuk ko magpahala bang kadhut no yan labayan Rasul sallallahu alaihi wasallam patulino pamanganno kemon hibal no bisan di pamisarano si anak kandano kahinang mo sa sadak kahinang mo sa pahala ti Allah subhanahu wa taala angkan pengajian insyaallah taala teman-teman terkasih si ko itu ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. Mararahine si pangose kemon lemmi, sali tu ke painti si semme, sali tu si baran, sali tu si tempat bang ala painte ene lemmi lay amban payahan men. Kau si baju, ala anu samian. Kinosean atawanan si bulak kung anong bahayan kayo alaan mo diyan sinuruan listen depende لأن الشارع لم يشترط في غسل جميع النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب بقى شرائم قا مغurong syarat si kemon lemmi pinain subay samian hikhan pangusay uhin subay samian gana mimpiye na ko si ano yan, basta tahala na yan, ala na hukuman yan. Ala na. Kaya sa hukuman nila, lemmi. Nabangbaks lisinan mo na, ini hukuman yan. Listen na. Nalahasil, pindah na hukuman naman lemmi, tujo, listen. Malengkan yan si najasatul kalb. يعني لم أسوي شر مصارمية الوارد تبتت dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة إن أسوهن bang makadela dambua in asule amban anubi nitawin pinggan kaldero lalay si kinakan dulu sumay ko si anbi limpitu us minterdehin sumay bulak bulak limpitu minter dulu bulakin limpitu mampayan tetu si itu subhanallah tiap bahu bang dalan takasua wal keman bang yuro
si hindi kung may pintaw naman palagi. Pagka siya mag-ipat aso. Dahil. Us tinilawa na tinilawa de Muslim mawa siya mag-ipat aso. Banggay no biasa na nisisita, duk bisa mag-ipat aso gaya may magsaong kakay. Ano ba ikam sa iyan? Inanoan kami pa il iyan amin wa Rasul sallallahu alaihi wasallam labi na dami butahon pa ini ko itu bang penia makadelat ini men pinggan kami yak kino siya bulak us meke kaman bohe. Pagge siya magkulit kagan siya sa baban, so pagge magsaumangan siya. Bupag pinayaman mo si doktor, asangit ka ano na init kagaw. Sampai ulit si asuhin bang bakas men ngandelat ko ngamban si ano. Terus bang bakas dus bang isab sungi ngamban isab si bulik ni. Pinayaman mo dan ulin. Buka niya, ga niya tambal ni. Ga niya tambal ni. Pagtakala wa de in besar dan buat muslimin pinayaman wa de. Masal ano si bulak. Pinayaman bulak ni. Pagpayang be bahu mati kagawin so bulakin ni. Napain ng buat muslimnya iwan dahil lupe. Amban kita bid dan 2 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengesara ini nin sudah kinosean mimpitu us mitedehin yang bulan. Magis lang ko yan. Sinabag pa yung tamalian. Hek kamanaman sampai ke saintis makapag-Islam sa baban. Nga pagkasal andang sulat natin dalam Quran yung kalit. Satu situ problemahin isa. Pagka sampai bawah kasi kita. Ini najis bauhin. Kuya doon sa najis aso. Atawan. Magpahilom ya kaulamaan. Pain may kaulamaan kasinduehan in najis bawihin kuya do aso. Atawan mas pasong di pain mas pasong pe man aso. Kita sabut dalam Quran. Samian. Hurimat alaikumul maytatu wad-dam wa lahmul khinzir. Dan sampai isi naram bisa. Painde koe do painde yana lemmi anu inin. Lemmi asu bawihin. Alhasil bang makadalat bawihin duk bang lege keu wa lemmi nesube kinose anin pitu intedeh ulang. Kini ya suwe si asu. Sekadua ulama. Sekarang katanya saan masalah pagpailuhan pasalan ng pikhin sa inan. Sa mga akida sa buong kimo. Sekadua pwede gai. Kuya Dokemon anulay. Kuya Dokemon lemmi. Ina lemmi bawin siya. Kuya Dokemon lemmi. Kuya tasabut dalam Quranul Karim bawin. Katauhan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bawin. Saga pinatekah na hukuman si tertentu si bawile. Asul pinatekah ala hasil pwede najis in bawihin. Kuya do najis si Kemon. Ina lemmi. Mungkin ini yang aku isto kawasakan ko. Si kuya lemmi pente en sibere. Sa lumain pa inin wahangkan lemmi wa jari kinakan. Main. Asa-asal na sa haram kumundantag na sa bang lege kyo. Pwede. Balik kita si ano lay salan aso. Bangsa upama lege sa buwan sa mekmum. Ini sebagai kinosa anin pito. Pagi bisarahan tu situan tasabut sa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kinosa anin lalay. Magpaylo sa kaulamaan do bisara tu situ. Painde si Kemon basta lege ke el asu. Tabakas makadelat asu ji semek mo kasi. Sa katus lugas suwe kinosa anin pito mentedeh pula. Magdela. Si kadua bisara gai. Kasi anong hadyan intende ga ni ala isian saan insyaallah taala. Oy, painda hadis ini nen ga sinabut semek bubarani au semek sa zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bang tarek duk bang lagi. Alhasil painde tinartanto hadya sikinakan. Tinartanto hadya sikinakan. Tinartanto hadya sine osal be nano
Pwede tandero, may lalim. Nintagin-tagin ka nga siya ini. Mga kusami, pito na hindi. Mga pinag-intente na okay. Sa bang lalay ga niya, kaya man ba kinakan ini? Kaya man ba pa ito pangisyan kinakan? Tapos suyo na kimasyan pito. Ubus ito yan. Wal asya'un najisa. May ginisan lemni. Najis. Sikaisanan bawlul adami. Bawlu al-adami. Yan ang mangi lemni yun. Wa udratuhu. Lemni yun. Tayo pa yun. Waddam laha. Lemni yun sa laha yun. Malingkan na may laha kulang-kulang, makajari doon siya. Kung may magtipakken mo, atau bakat kayo niya tayo, di ba yung may kulang-kulang mo, sa abang hek ka niya, sa najis iya. May lahat ba mas pag-anakan pinti? Nalaha ko sa pag-anakan, dahil nila. Kaya mo, pag-ilaha pag-anakan mo, tapi kita miyan, pag-ihip kinakan, nakanak dalang beteng mo, wala mapasansing kaapakas, gapo, agad po kayo, pa inte, beteng, kaya punya mas ilaha ilaha dialin tambay raw dialin sampai iyo takakan ko anuhin kinakan daw uwe pa inte nakanakin kan samantala dialin kaya pa inte laha mapasa sing malay us mekin pagua kemon mangpos nganak ni pagkueleo tahun niya sobra bilay sa tinahdida tinamanan ng isi kasiduhan wala ma taman ang pagkueleo pa inte pagpos bilay sa masi pagua mandi ni secengan aja bayan. Ano ba? Wala siya. Kasama si laha. Sa ato siton si laha, yung sa upang alay bagyo no. Tawanan bakat kayo. Ini makajari ko ng bakayan, bisa mismis lahain atau lain. Ha? Jari ka? Tuh situ magpayron sa patulaman sa atas dito sa sarap. Pansinuhan gaya. Basta laha. Okay, kaya makadabi ka sa talit, tapos may kitabik. Dalil daw siya. Si kaduahin, makajari. Bisang pinismis laha ayuin. Ganyan saan. Uy, bina si zaman Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Si zaman bono Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bono Abu Bakar, si Umar, si Usman, si Al. Ga siya ngandaak. Uy, pinunasan laha. Mamangil, namasin ang bahayang siya. Alhasil pa hindi. In laha aahin maksudnya si baran neru amban iya lebih bantu pagua nakajari bisa ng bahaya kan wala isin sa untuk ini pe wa mithluhu ad-damul masfuh min al-hayawan al-ma'kul amban upama in laha isab pasenloy pang bakas numbali lahain may haipin be kambing katawan ng sapi najis. Sakay kan si kita may sinduan may ininong dalahain sa Muslim mo. Tayo paglege si Meluwe, buwan na sa najis. Paglege si Meluwe. Najis, yan nalahain. Malingkan ng mga ilaha kulang-kulang. Sa aduman maananin kulang-kulang, tuyo ito yan, basa mga kulang-kulang, nung pinapitunon gay najis. Asa najis yan? Sa laha patuhod si isi. Patuhod si isi, gani alasin sa akin, insyaAllah tahiri. So, may bakas kayo magsisinos niya, lahat ay, taano si Siri, gani alasin sa akin, insyaAllah, pulang-pulang. Duk ambang may kalamian, o minan najasat, bawlun, mange, warawth, kulli hayawanin muharramun akluhu. Iyan tay kemon hinay haram kinakan. Pasabot at dahil ini haid halal kinakan intayin tayo gagawin sabot sekarang sabot natin sekarang sabot ka so itu ada deruhante tay kemon hinayip gitakakan en najis iya alhasil kemon isab hinayip takakan isinin tayo nilay inelisin tau lagi bang kyo lagi tayo na siyong kyo ng bahayang o may tayo kami o sa opama tayo kambing
ini wajib sika o subay ko siya ano tawagay. Kapandakan bisarahim, bisara makasegin, bisan kau lagi tay kemon takakan. Okay, makain si kau. Bisan kau ba ng maya. Sa halian ni jasa pa pa tabi bawan bigay mo pati ka maka ano sa kyo sawi sa masjidin. Ano na sa kyo ponta ikaw wala. Sa pipin na niyate. Bawa iman bawa. Yung kita pinayan sa ano yan ini. Kasuwi na lang. Nawal ka ba oro naman. Minta manok piu aja. Lagi na kita imano, tika sa langsa. Me gusta pensar como me legen aquí te llaman aquí te ando venir pues antes que bata ahí te. Gay batal air guys. Iya pa ano. Iya rumah ka batal air, pagwa pa yung tamban duwala lagayan. Iya rumah ka batal air. Tawan laha sa ka. Natusi ito si Manok isa, pag Manok tani sa pampatek ka sa lahat. Katawan bagi kanya tanto ni si Arte kan yatain. Nung siya naman Manukin. Nato ano si me paente hirap sa mga maten siya. Nabigay sa asal na najis kinakandin na najis siya. Para ba taka kana Manok eh. Pag ibang may Manok sa iyan, asa-asanan mo si Ilmultik, asal si Shara. May Manok kasi lahat niyan siya, may ginakan siya palawi terlubahang. Kinakan daw, kinakan asal ano. Ingkatan berau. Ingkatan daw. Mana mo semua. Labay kita kani miyan kami. Kembali. Eka sasa bikin supaya awala yang nulai. So kependakan kemon haram najis. Kemon binatang haram najis tainin najis mangenen. Kemon kinakan halal kependakan gay najis tainin gay najis mangenen sangkelebu. Kenapa? Sa dili pa banda sa pa makiya matakakan unta asanya tinartanto. Niya tinartanto mangi unta sa makadari inom. Makadari ni al-Uraniyah pilih si Rasul sallallahu alaihi wasallam us gibi hapis sarin minako Rasul sallallahu alaihi wasallam minum mangi unta. Nakoy si Kemon. Hintay ng dalil sa tambal. Sa problema pinapatay yun eh. Masih kamatay, matayan din natin man. Tinabuhan ng Rasulullah SAW, sundalo, ipat untamian, saya bisa pakai nangin. Yang second, bisa matayan din eh. Alhasil ko itu, benakan niya, magpahit yung mga unta sa makadari ini nan. Asal ini nombe, mangin ibang niya, asaki, tambal eh. Gatas niya, magpahit gatas niya, gasat niya alasin, gasal ano eh. Na mangin eh. Kajari. Taman intang itu yun. Wasiba'u kulluhu najisa. Dukke mon hinay tagataling. May kumay lion, tiger, may pahang. Ini tepe yun. Ibig niya tagataling kaya sa tagadaling sa bibirin. Bawa sa upama tagataling ibirin, tagadaling dia manjari takakan. Malainkan dambua adu tagataling makajari kinakan. Arakun ko style dah okay. Duman sa Pax be taga bulu taga ano duman tadi manrabit manrabit pente kan sa takakan do pandak be bulinen pandak betis buliin uslay pangadhangan ku yan Kanggaro. duman Besar tuh ya tuh eh. dalam desert to arak ko style ano duman sa asu be ko taga kabang-kabang eh taga kabang-kabang duman katuli Koi Pax be. arak ko Pax awe arak ko Pax pandak buliin lo yan nya mo tayo sa may ano Kalau tempo teh. nawe kung item ang pote iyo ando halal taga taling taga dalil sa cuma masuk sa niya makakan sa iyo takakan sa ado kay maanan ng takakan na subay kyo kalagayan subay kyo mangan bisa biyan ken na takakan ken nahin sa niya ang di mangan ken so tawag ko panik yang lagi mangan panik tawanan itu kan lumahan demikian iya usap saya yang usap sa asal-asalan takakan demikian yang kurang ini takakan kai Ini magbengke pak, bengke Oh, kan bisa Kasi naman kenalan yung taga. Tinggal tuh story mereka. boleh begitu takakan
Israel. Sejaman Rasulullah si Bono, si Khalid kalau di sini teh kurang pinakan ini. Alhasil kurang takakan kurang. Si madhab al-Malikiyah sekurang takakan. Bisa dia bengke pak. Baka isang gini dah kepak asal-asalan takakan kurang. Kita gawanakan tumagkakan magkurasi gitu. Masih kita biasa saya ada konten. Ya mabalo. Lain no kita lain no. Nasa apa nasa? Papita si hukuman niya makakani kurang takakan. Waktu sa Jamia so may pagsasana may ano yun, may Rusya. Pagwa medal may murid do pagkasi. Pagpa mo siya do. Kan mawala sa takakan, sa pura gani apa na ayos yan. Siguro sa gani. Pag getini leo, dinain niya man British, niya man Rusya. O bella niya man Rusya yan. Naha pinali. O siya mga ine ano tayo niya. Ini daw ito nga, panakura. O sa Pinas, sa pinakura, paano? Asa tamanan na hap, niya pa ina si kami sa pinakura ini. Anak, o ito man, Kristus ni Panaway, kampanya, wag yun ang sa UN. Yung takakan. Anak magsuntok, kung gano'n na, ito namin, may magbagay na, kaya nagpan, kaya takakan. Sampai, niskaso dan ikaw sa asalan, takakan, kura, pandakan. والسباع كلها نجسة كيمون فإنت wild أنو به يعني هنا يوم كي تكاkan si manok-manokin ini kemon ngedok kinakan betis ni. Dengan maknanen mengahid ko niya harus makasok kinakan. Sa bang nga lagi ngedok kinakan betis ni. Alhasil belle. Kita kakak. Iya na. Oh akat. Oak dah. Oaknya masih Oak dah. Tiktok banget dok. Kita kan tiktok tengah dok. kita kakak oakin. Bel dok. Tuh betul seknya. Tusek. Tusek. Ngedo so kita kan betis nih. Ah, na yun lah. Jadi so nih. Tusek anu. Kalau masih mau seperti saya. Gay be. Tong Tong tusek. Nakuha mo sa matuhin gani pinene. Tusek masih makakakan tusek. Bel dok anu ini. Pilih tambal gites. Jasal Mangindok kinakan mo Mangindok. Bel kulirisi kanag. Yan. Kuya ada coba. Kita kakan. Nah, itu ya kita kakak. Gitu pang tambal itu, kan kayak pakai depan. Tambal gites. Tambal gites. Guys. Kami Kemon dalam sama sini tambalnya. Kemon saki niya tambalnya. Kemon tambal asalnya halal niya haram. Ini dia kisah halal tadawu wala tatadawu bil haram. Rasulullah SAW. Tambal kan sada kan tambal bang haram. Bakal tambal bang haram. Iya berarti bentuknya. Taha kita manamalan heka may masail pe sinduwe. Sa abus tabi hato si ano nin nabat sa natahata sa manayo ano nin eh. May ina taga. Bus. Gepe pito usa. Okay. Ini nabe pasuno وكذلك الميتات كيمون ماتي كيمون ماتي be bangke iwan najis kemon bangke melainkan bangke manusia ge najis salib elunuk mate ge najis bangke manusia. Sekaduanan wama la nafsa lahu sa'ilah. Kemon bangke ga niya lahaan. Sehingga bentuknya kaya kemut niya. Tagala kami yan. Ya, pak mo. Dubai na sa asa sa sa lahaan ite personal. Nah, manggana. May langi umian ite. Tagala alhasil kemon bawa mate ini giye kenan lami. Sa lagi sa kita kakak. Was-samak wal jaradu li'annaha tahirah. Dok bangkay ken na dulu.
لأنها طاهرة. Oke kan ini nasi minum. Hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu hinaram sikam ini bangkein duk laha. Bain Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minu la yanjusu hayyan wala mayyita. Ini dalil bahwa ente mi'an si manusia itu in mu'minin gay pa ente ye najis salik du elum atau wanin mati. Mukmin. Alhasil bang kafir makna bang makna bang pa itu makna hante si opposite si anu tu kayak bente al mu'minu la yanjusu hayyan wala mayyita. Alhasil bang kafir ya najis ya. Alhasil bang pa ente kafir kan bang dia mak Islam itu supaya dak mandi. Sakit masa khilaf nasin ulama pada sini. Waqal dalil Islam in kanna jarad ini untuk dulu atau dia kayak dulu silahat teh ya be Atau panci. dulu in ampan kan Alman kan main. Dulu kan patah putus sih kelahi kan ngomong ini. aku sih tepat sih kadahi kan sih tinanem Aku kamu mau Palay. sama kaubus agen satu hanya sama si Palay bawa nih tadi lo ini ada bisa kan bisa tunggu dari aku Tangisan. Duduman tangisan. Palayang usap. Arak dugo may ampan dikit-dikit manampas so bawa ni. Pegi pa. Kayak ini buah. Sampai sombe Kayak ini sombe dikit. lagi dembasak. Dembasak hikka. Prepare Oh, dan ini re sanam-sanam ini anak dah. Mengkasa-kasa gue bawon. Oke, tabus tapi kan. Baik Rasul sallallahu alaihi wasallam uhilla lana maitatani wa daman. Halal si kami dua mati, dua bangkai, dua laha. Daman. Laha arti bungkil. Fal hut wal jarad. Ini kena lebtahik hut. Ya hut itu kena hati mana-mana. Dua maksudnya menjawab hut dan buah. Kemon kena ini sebhadit. Sadili البحر الطهور ماؤه الحل ميتته حلال كيمون dia lain dari dia tahikin kemon halal Itu halal kan. halal kemon dia tahik الحل ميتته kemon mematay dia tahik lain Sampai erbu. من halal dia na Dia sawe. na tu situ Hastam kibir tamki. bang papita isam si pegi ini apa patek gay kanon ate ite. Ini sabihan may mantaliaga mi kakano ba ko da siya. Pegi ini manjari. Ini sabihan kita kakano sube. Pegi kita din kanya-kanya harus teruk kami teruk napsute. Hindi kinala ito te. Kaya sa pangatihan. Obus ano miyan ini tawon ko sa kula-kula miyan. Ayukan. Tinatulungan. Tohongan. Na takakan do sa buwan. Sabi ni siya ulamaan ni pag du elum umpatik kasi si buwa tahik ibe sinumbalik. Magsabdi. Ibe sinumbalik sa mga bangpay ni Barma ini tahik elum dan tahik dalam dalam Tabula. bulak. Mungkin ada buaya miya, nakasab niya sa buaya di tatakakan. Nagkikan ng paha. Sa ila kita kula-kula miya. Wa amma ad-damani fal kabid wa tuhal. Buadapun isam in dua lahain. Ad-damani al kabid wa tuhal. Ini kabidin atay. Atay. Saya ngi bentuk atay si kita. Si kita ini sadi atayin mga ako si kita. Inalinante atayin anulu. Lajam. Sabi, kung sabi na. Inagawin duwan hati atayin buhain. Asal betul ni atayin Iti popo. ina natin bong o paanulu. Kaya pusuya. Inalinante buhain. Isiyo na atayin. Balis ka Asal iyo atayin. Sa kita magkamali. Balis ka dati. Kamali sa kamali na. Ito yung manok. Pahinta atay mano. Hindi ko natin. Ini kedua. Iyan buhanin.
Fal kabidu wat tuhal. Du buah. Ko istilah pante itu ko pwede barang itu. Ate pwede buah, iwan du bang laha. Maka jadi kinakanin. Laha waktu kumpel pante. Wa amma arwathul hayawanat al-ma'kula wa abwaluha fa hiya tahirah. Kalau sabut itu helmen bu adapun pa inte in mange doktai kemon kinakan. Kemon hinay takakan mange ni pa hiya tahirah. Listen. Hasil bisa mengelege-legean mau tai ni. Apa ini? Duk ini pe wa maniyul adami tahir. Ini mani Adam, anak Adam alaihissalatu. Manusia apa ini? Tahir ya. Listen mani. Woi, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yaghsilu rutabahu wa yafruku yabisahu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bang basi-basi mani bagi pempetik lagi kinosean. Dua makna yang kinosean wa lam ni. Sabi masih jeta anu. Ubus bang isap pa inte bas bang isap to inano hadja. Itu pugan gue maka dari nabahin pasti. Saya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhasil maniin Paitemani al-adami bang makalega si baranmu. Buto ko nabayan. Enggak ni ala sensa. Enggak ni ala sensa. Bisa tayo tuwa kas may hinangan sa isa. Bisa. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi sih. Saya berkaitan sa base. Inalaan na sama base. Makain na base kinosean siya. Sa makna ng tuso to dumen hangkan kinosean wa iyalay najis. Kumain. Hek kadalil manamal. Ben Rasul sallallahu alaihi wasallam, ben Aisyah radhiyallahu ta'ala an kuntu aghsiluhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila as-salah wa atharuhu al-ghasl fi thawbihi buq'atul ma. Kinosean jawaban ko si Rasul sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila as-salah. Pasti ini. Kinosean aja. Atau anin tahuttu bang may tuas-tuas ni, gol ni. Naman di sini. Sebenarnya bayan. Hasil gak niya. Satu usi itu ini sa pagpahilo na sin may kaulaman ni hekka balitel bisara sa ini ninta man ang kasi kita sa tahir dalil gali tanto dalil de basag to kinina sa ke mon dalil satu usi itu sa do ba maana nila hangkan tahir ko ni lay kaja ni kakano kaja ini sa mangke wala ge anong sa urus imanihin bang pagua ang ban manusia masih ditabutte sa masih pada dalil ini kewajiban sih ya bang, baik nang bahaya sudah mandi. Iya perbedaan mange, duk mani, duk wadi, duk madi. Empat itu emang patek kayak si amak sesihirin inaji ada gue deh. Atau kan wadi, madi. Satu sudah ajian tapi pergi ini memang kita bisa nang bahaya sudah ketahuan te bangsa ini pengistimewa. Manihin bang kiosong nang bahaya sudah kio mandi. Wajib si kau bisa ingin istilah peluasnya basta niya peluas mani sikite asal sudah kau mandi ubus mangkau mandi kau kompleto niya pamandi kompleto maka doa kau pahala niya isap mandi kau bismillah aja untuk kau patumpak dan limbu atau untuk kau nata misalnya na okay muji sih ya banyak sa dah kau doa sunnah sampai si pemandi tapi penanuan beliau Rasulullah SAW supaya kita bisa makan doa pahala subhanallah so si itu ya itu kita bersuruh misal mangi gaya kyo bang kyo ngas mangi itu nak mandi suwe bang kyo sudah bahaya bida isa dok mani ini dok manpate manilai us bukan ini tahir us itu mangin ini najis sagah kyo nak mandi iya Rasulullah manok Rasulullah SAW subai kinosean Diyos pikikyo miyaan makain bangle kasi semet mo isab na subete dasal kusian pinhapapo pinalipisan apag isang lemmi papinda kita isab si wadihin ko ilahay binanin miyaan bangkyo bakas mangin niya apal kuwa dinambulihan ni be Dumain, anak mangi. Pergi bang anak mangi, mian nasa mangi, lu istilahnya. Sabi dia dumain, pergi ngaloyot.
Lari. على إن المدين أمر سبيل مكبات الأير ويساب كنوسي عنده ساب كل رساب pangose sin mangi mangki mupu kuel pangose ihina so iya si katelu ini madi sekampat nih sekampat madi pangose ihin pangose ihin subay Mose anu bisa aja pagpagan no buhe. Bisik-bisikan. Pisik-pisikan buhe galing asaan. Sa bang kyo mupu suwe pinupuan kay mo. Magbidda. Ang kan suwe hati tayo magbidda. Duman nang japa ente bang si anuhin ini kino si anon men anu na nadya. Ini bang jata anuhin tong ng dihadjang kumain sa kemon sampai pa yung pugari dahil pa yung pugar manukin kino siya kemon bang paguwa ini bilihan iya pagbitian so taman saya najak tabi insyaallah subhanahu wa ta'ala tambus tabi sa si Manayon sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh